laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. No woodi andi enen ustaz ɗo ko mbaɗirte misal ko tippinoyteɓe tum wafure ko homɓe tippinanoyta en ɓeɗo ko homɓe tippayna iwru ɗo ka morgo ko honde tuma ustasijo kadi pooɗata ɓunnungal ko honde tuma juulirdaji men watte climatiseur ko honde tuma acceten fatingol moteur hoyɗo a sikkay ka wure tafete wallahi mo kala men lil ulama daw wali tullabi lilmi daw ولولاة الأمور دور ولكبار الشخصيات دور وللأغنياء دور وكل واحد يقوم بدوره مكرم نماري رول جانغو ببن enen taaliba ben e karamo ko be men ben be mari daw mawbe men ben no mari daw lambe men ben no mari daw rol mo be kala hadizo tilawol boni do wona jula ben tuggete sikura mara wona jula ben tuggete no anda tuggete be kono si yimbe be welama si piriji din satti ko fi on be dan ton sukkare biray mayne se sumaye goɗɗo ƴetti conteneur 40 piye yalla mi hokkima ƴetta sappo ɗiɗo en jowa wona dow yowtoɓe jowa wona ley jonnoɓe sendite ha lanna ngal immo ngal hota ngal holɓa ngal arno ngal iida an a taw a neldata imamujo sukkar ɓaako enen ko noon wallahi cheikh husayfi hafidahullah wara heɓuɗo ande o ko letere windata e makko wona imamon fo torantede wona ustad on fo tadi de tata ko sadaka wuri ɗum woni cheikh abdoul allatif o ittay zakka o inna kullu man tawaffarat shurut الزكاة zakati fi tashari fulan mo jangina usul kulliyat sharia wayru non o inna zakkaji andi no lawol kaari mo harfini julaaji on ɗon no yeeya ton kanko o jangina si zakka mo yetti o itta ɓe naɓa ɓe waɗi ɓe yaha naɓa kaydiji maaɓe sukkara moodi ta ɓeydu ta tippi gasi a wuytata yimɓe ɓen a neldata yimɓe ɓen kono wotta en ɓeydu ko naftorte ko maynes e sukkar e ɓira e lipton e nescafe ko tata wuura e maaro enen mo yiɗa o ko maaro duwa ka sattinede e suumaye ɗo ɓeɗo hande arɗo yi kum motere mum no sudda min mi sikki taw sikki ko fure on bobo adda ɗo ata ko kunjule rafoyi honto mo woni o wimmi wo ko motere men kunno hersinani onon julaɓen ɗo kunno hersi ko honde tuma tawata moterji no woodi ko hara ko silencier ko ɗippine ko haysi ko bobo mo duuɓi joyi puusay ɗuma o andina ɗum woni ka santirji mo ko fi on ɗum ka santirji ko moterji ɗatuɗi nder ka biroji ko noon siko ka radioji ko noon siko ka usine ko noon ko fi on ɗum ka suudu allah ɗo kon moteur keso wonata ɗo climatiseur wonata ɗo courant no hanno haccu men ala so courant no yahay basa moteur tasami ko fet wera fer derga fo jalba ndareɗen lakkaɗe fitowa jumoɓe ventilateur ji ɗin ala ko huɓɓinire ko batterie panneau solaire wonɗen e gollirde walla wona ɗum courant ala courant jini harayno ventilateur ji ɗin huɓɓina hay ɗe beɗe ɗo no kaani ɗo on andi darnugol ɗe juulide ɗo air plus 2 ma 3 ko fi on ɗum ndaare siɓɓe men horuɓe no jooɗi ka nangue goɗɗo waɗay ɗo 4 étages kaɓe juulata waala a tanƴini ɗo man bana lillahi masjida bana llahu lahu baytan fil janna asikkude nelaɗo ma kay goɗɗum wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wallahi ɗen ƴoƴƴi kono ƴoyɗe men nden peɗano naata nde aroyɗen ɓe juuloɓe masjidil haram 100,000 salat fima siwa wa 1000 salat fi masjidin nabawi fima siwa fima masjidil haram nde ɓe tawi juuloɓe ɗo tawi kadi huntinayi horuɓe temeɗɗe naɓay conteneur ji arafa nde ɓe aroyno wakki saku baraji an kadi aroyɗa aɗa wakki saku ko ɗa ɓorno ɗa imminno miskino pila nanon ɓe yoɓata luwas ɓen ko duwaɓe imminede
sendine ko ara yoba buri ko ya yobata ko alorrimo wona be yobata ben no du'a menede wadi non kadi do haray puybe be wonugol kasare ga welna tasarde mimmi tanjini sayi dum fo e wala welnude ka sumayde mo yida wono andi si fo woni huntintedum kadi be anda kon no ger si fo woni nelde tedum zakka fo wi hodata ley sere hodata ka dow sere sartiji wonugol kasare no wodi di lam tatawaffar fika taydin kadi di tabital asigura wa wonde ga ayo hodata ka dow sere dum ko domol a hodata ka ley sere dum ko ayne ari kasare ko condition ji nay woni te kasare do ko allando mako a gando mako a jommetie mako a jommananko ina do gono sattini ko naki tora goldo Allah sansiram en no mo'ira tori wallahi atori ke du'a mo ko non hulmini ta sanasifa mon sira dama si sansuma mo de wala wadi non si laddo o laamido ko haysi ko Abubakar radiyallahu anhu haramay don arta no arti puydo watta fus al-kasul la yanfa nafsa ونولد الجاهل لا يستفيد منه لا تستفيد منه أمته ولا ذريته ولا أهله ولا أي واحد لا يستفيد منه فهكذا الكسنة لغا آمد مغلطة نارا capan etato manoga nyamo be kuru goto mawdo goto yalta ya Madina ogana dum dofo poindan no konaki ajangata dina ajangata français ajangata arabu ada patambu are matafu ta aina ta abanta ta pirimbute birbirin pute abata wata kompiteri aina ta nay aina ta dammi anko jindugol tum sagata be puybe biro mabbe fewndo do seni no ke makiti arti siko ketum be lesude puteje den be hobude bantaraje den siko tori be fuddade fewndo do dufude bowro si hawri ko futti be gerdude bone ko nafoye kiki ya sagata no wadi no dani mano jogi alluwi no sifa tunno sa ko bendata sagata puydo dontonal no urimo bal wofonde no urimo wadi sa sai wofonde do awadi biredi no buri biredi wanginye sagata bornata mo naka ka daral yeyo ya goddo jamata o jomba o do tawi dawantama addantama wundu ahir sata o be nange be naba honɗum sagata puyɗo ɓokki raray dontonal no ɓurimo wofonde no ɓurimo naafi ngaari baali kami ngaari nagge sakari baali no yeeyoɗo fewno ɗo jari ɗin 5 millions 3 millions 4 millions ngaari nagge no yeeyoɗo 7 millions 8 millions jeegori ma joyiri dabbani anda jooɗiɗo ko honɗum puyɗo watte a jangata jannata arab a hunjinta alquran a wata julnude ɓen kadi killo na tarawi ɓe julnata ɓe wawata hay fus ɓen ɗo sagata ɓe hunji ɓen no nafiya mawɓen no foti no teddi ɓe qur'ana lamude cernanata fira kala kadi yo en sansu kadi jikkuji ɗin ka hunji ɓen ɗum kadi wonɗodi woɓɓe wo si ɓe julnima walay wullude so gollodiri janggo kadi a ñallay wullude wandi wata en warruni kadi hunjotoɓe alqur'ana détournojum hunjotoɓe alqur'ana toroto ɗum fena ɗo goɗɗo no fena ɓeygu mum no jibiniri opération tawa o reeda hay abbere ñiiri naafi bobo nene makko maayay laabi nayi ba nene ma no mari wonkiji ne nene ma maaya hirodireɗa hande janggo kadi nene ma maaya hirodireɗa ɗum fof ko toro ɗum wallahi neɗɗo si woni toroto o fenay man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada madha ta'amahu wa sha'yakahu hande iden mabi hanaɓe wallede ɓen no hana wallede kono si wallo fof woni walleteɗum joni andi ko gonga ɗum andi mi andade kono on andi si awri tawi huntinaynoɗo huntinoɓe jowo jeego jeɗɗo fof wonti huntinteɗo goɗɗo bambi mo ɗiɓata dépense ardata kadi miran ka hunteteɗo joni ga si awa alaji sulamata huntingo addore tum miran goto an même mamma sadi
amme Muhammad julde min Sulaiman mo karame yo arno tambi yo andi jidiraɓe no ɓuri en imanu si a liɓaali dépense ɓen ma wiya yata humtagol landoɗa kon ɗo non min mi yata de ñamugol humtaje yimɓe ɓen tu ɓeyni womo liɓata dépense Cheikh Abdallah ko wo ko gawo hippoto ko fune makko ka hoƴƴude ɓe sikka o mutaki taw yehi sa yi fana salminama goɗɗo yarani kam mum geege salminama konde fiay ɓe ndani o ñento ande haray no wonko woni mo liɓata dépense teddata ka memuɗa ɓiɗɗo ma ɓeygu ma wi tan waranan won andu ko kanko ñawdata ko kanko ñamminta kanko yoɓanta kan sina ɗum mo jeccaka ɗum ko wiyata ko fay ɓe bamum nangodiri puynam ɓokkata fof docteur Mouhamadou Ribari ko ɗo ɓe toliɓe maki woosa yi tun a jangi a wiya heɓali golle wo a jangali yaw jangoya kadi ina ɗum ko anɗaɓɓete yo ar golla wo enen en faala fowtade ara e yangaki ɗo ɓe toliɓe maki hafidahullah wala mawɓe men ɓen kadi ma kayno hon ɗum wondema fowtere ko gaɗa ɗanagol ka oho awoɓe yeddi ustade wonano fowtere ko gaɗa yangi mawɓe men ɓen ko hande ko mise mawɓe fuutaɗite ko sattinorta setto ko fiya sottinoy dabbude ka keri makin hatti wolaɓi makin ko ɗon hattoyta ko jiiɓi nette sankiyaka ko tama ubaye nde tawi ko ɗum waɗen mawɓe meɗen no teddi ɓe soynata ko baton o yigoy ɓuɗen kon siddatul mauna saaku maaro 300 000 ɓikkoy konaka paka sukkallanci ko yaru kon kafe o marqué lakere ex wata yaruɗaɓe ɗiɗi kayiɗa ɓiɗɗo limanama sukkar ko waɗa ɓira plotiru ɓira aynirama wa nawnuɗo taw feƴƴi wo andu hettare waɗade ka darnowo étasi termi simon wo heɓi ke gimbal soynetegal wallahi no yoni na ɗum ɓira udditay ɗum joɗɗina falaɗo waɗa sukkar kadi limantaji lara ko jabeti hula sa yi a jiiɓi nete a yari a ƴetti yaka a sanki ko tamaw baye ina ɗum a urayno tum korer yaka no ɓowri yon jonjumi warto ñaama jooɗoɗa kono a haɓɓay darapo ka tande ma darapo heege pellet kala waaliɗo suddi setto heege nge ñortoyaymo dabbude ko ɗum wano Cheikh Albani waɗi gimi ka deftere makko sifat salatu nabi fi hollugol hay yewtugol gonga no landi cuucal e wakkilare ka ko ɗum woni walastu binajin min maqalati ta'inin walaw kuntu fi gharin ala jabalin wa'arin faman dha alladhi yanju min annasi salima walaw ghaba anhum bayna khafatay an-nas baw falama wolde go walastu binajin min maqalati ta'inin min hajaka onenete mi walali daɗowo immorde kongu koye yuwoɓe ɓe a fuɗɗi windude deftere makko nde onni walaw kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari haysi mi yayi e honenete e fammere wonde hoore fello mettugo yaade ɓe sortoyayna o landi faman dha alladhi yanju min annasi salima ko woni wono hisowo yimɓe ɓen aray ko hisayno yimɓe ɓen ko deƴƴuɗo kono ene ko deƴƴini kaari ko kirminel yaada nde boddi deƴƴuno nde ndi wowli womoɓo ndin ko ɗum wiyete qiyasma alfari ɓe wiya kadi diidere ndiyan kaka sonkiri amen na diidere si deƴƴi juwata caambol kaka sonkiri wo juwirte sendindira aljamadat wal insan waɗidetake misal o wi haysi non nete mi wonoyima sun walaw ghaba anhum bayna khafatay nas yani khafatay yani on nete lili bo andi gertogal si rusama leboy no ka lewnarki maggal ka le gabitol gawa ko wa buna ko koye ko kon etida o ko iwata sina honnungal wo haysa yehi do betto musibbe tedduɓe wakkilo den neɗɗo si tawi on nete o wonay nafowo o faamondira e jiifa makko si o tedday o alhaali makko mo waɗay affaire ji makko ɗin embere haaju makko on embere ko o mari kon
sai haynene goddo fe'ini do bedandi kama ko ande to ma sento don yurande fatana fuddi moddo ani alla nandi mi wadalta ay wada nyalande paasi ala ko bolonda on wersata paasi din ta jodi ka yi a gollata awatta hay fus arsiki ardata ni tunna taka no pimada nudono kani de sagata wulliti e babe wallali lan afabe ya baba ma wallali ma be wadi abanti hore sai awuli ka fala dawas ko marda gandal wo ko marda jawdi wo ko marda lamu wo ko marda nay wo ko marda kongol wo be yodo wona bi halaljo ayne ko ni wire ka au gini ke gandal ma bantatama don sina babe lamu ma bantatama don sina babe mangu ma bantatama don sina babe jawdi ma banta ti baba en wonti yona gonga ko bi do anni abanto to dowi ani be wallima ambe jamoyi biroma be addi be danki kebe be jiidi kebe be neima asumali ajukkali chadawe jukkinali ma temme jukkinali ma ha awoni sagata ponkol jogi le bende jodi dote wazuer balon ta kadi ko yo babe ma walle burini ko tan wallali lam babe wallali lam bandu ano wallu ko to ma bambino ma o wallima baba ma ka wortaake hare senati ende tobbere do ko do waleten sabian fasawmu fi'lan yujaddidu hayata al-insan korka kan heydintinay ko wete ko hondu ngurdan neddanke nelaado maki be wi non hadith o hore no Musa mode kono ben hadith da'if yustamalu fi at-targhib wa at-tarhib ma'a bayan du'fi ta sumu tasihu mima kasilsila wore no Musa mo wali labta andi Sheikh Albani jogi peteji wesirdi hadise je nela don sendindira suruji dinge nendindi a jodo dai do hadise heda ciowo cikko Sheikh Albani ya kalifur dadaro wat mutasifle fur wadon yani no hadise la salata liman jara al masjid illa fil masjid daifun la taqumu bihi hujja ko wana non kadi hadise wigo idha quddima al asha wa das fabda daifun la taqumu bihi patane ila do sama sama zere ko hafizahullah wo saye ya sodi sahiha tuma wallini kama no wayo sa jetti sa ko maro mo ahabbi goddo jetti sa ko maro nyoldo yai kamar fe buri mawndi ko wel ko wi maro mo fo ara soda na ba defo ya ko matti do woduman maro ma wel ko sodu sahiyon silsilatu sayon don mujallad sappoy go ba ko mi jogi ko mal silsilatu da'ifa mujallad nobe wallina udita fine ter ma ko hendu wifa lakere yakam ajodo daydo hadith arami mi onne te tawajaka bangina noma deftere no do kadu taraju allamatu Sheikh al-Albani fima nassaf alayhi tashihan wa tad'ifa den don non hadith je temedde jego e nogay e nay matati de o wino no sellita jaka ko de daif de o wino ko daif jako hasan de wino ko hasan ta ko sayyid de wino ko zara mo yirtindiri dum fa haray edo nden don deftere ko nete mafe yani silsilatu da'ifa wa sahiha tay haray ko budi rabidu de hala soden defte bu haysa wawata jangude be yo fu yari ko nawi o tawdi tay ngorre nyalaw wonda ay ko ada inu be yuguma jetta famina dabbi tay mas'ala zafus ima burma kono enen ko bibliothèque jitum e armoiruji honne nete awa kanyum mati e julle salon sansi dira ridoji eyo atampini horema ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati atabta nafsaka fi ma fihi khusran akhbir ala ruhi wastakmil fada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi insan ya khadimal jismi daru awna sayda tumawri do tamiti tim sigo tawal kadari kono sonna be yurmi
paske ko ka jankari na jankari de ko ala ko ya ka jankari ko ye kama be mari deftere tafsir no ye talam tabe fontu de kaso may do de ko tafsir mo tawata ko kambe tun jogimo talifon ko kam talam tafsiru talam be okor talam be inna talam be dara talam be walla talam ko de wete tafsiru talam ka hajjai kambe karibata yo me yaka jankari da men wada di tati o di tati di teme tati ka sai ka jankari on fe jete haray andi tawo sa windi do ko wolete a her say bindi madi wadi lagina joni fe ino deftede joni jindu tayi ko baya ayaya me moy hamdallahi goddo wadi bahsu do defte noga aburay wadi ko yata don ko no hawni hande do buy mantetebe do kari en wakil alhamdulillah hande buyno arde joli de dem hoye way tew be do lebbi sappoy e go be do yu'attiluna almasajida wala yarfa'una lis-salati ra'san be boldina juli de dem be bantanta julde hore wa fi ramadan faqat ya'rifuna rabbahum madha sammahumul ulama ko hondum wi be karabo ko be ko honde inde mal ismul ladhi sammahumul ulama ko bi'sal qawm لا يعرفون ربهم إلا في رمضان ألا يعرفون أن رب الشهور واحد بيبي عند جومي ما بيكو غوتو أفا جوما لبدين كو غوتو كم بيبي عند جومي ما بسنا رمضان يوا يونتره هاندير تاكسي والغالناتو داو كو ريجنجي لوبوتو يمبي دوغولابي orkesi ko be wete kafaratul fajara ferabe kadi watti bonki dewti don haray ono mako ben don watane hilla yandi haray wiiden ben don hari ko music hande sanati e taxiwal nana Sheikh Shuraimi Sheikh on enete Sudaisi Sheikh Mahir Sheikh Bandar Badila on enete konandi be Sheikh Johani ko be nantano no luban no yirudama atay jedina woji coy ne bar ko tutti ko mada andi suma eno mobo ibu addi ka baras dum kadi hayndu ma ya tara baras on tufiki fo yupo dilineti balewa sunno be ciudi be do hari lawnu sawi uite music on be yennet tippe mi wada joni ngal do o doji jaka be no andi music no haram no wodi rewbe go tokkiti no rastaji din so ni no mbay ko jidi andi jon ko tere alla den fo itam mbay rasta ko yo tokke mbay ko yo tokke peda aya do godda na simbin pellere ino peda de alla tagidi no ko ino womboje jolkaado do woɓɓe kadi njulaaɓe goo kadi 100 kiloji peɗa addoyta magasin peɗa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak ya Allah no wawi wigol mi an anda ko mi hamditi Allah subhanahu lam yaf'al shay'an Allah watta haye hunde illa walahu hikmatun fi dhalik ta mo mari nyen so wadi ma balejo mo mari nyen so wadi ma danejo hande de lagine buri Saudi jogade ma muritani rewbe danebe moy daw kolto e bandu ayen to be babirabe be jiwbe woni honto be modi be rewbe woni anga janino balejo addi ari atawi wado wa putte danere سبحان الله هؤلاء لم ينزلوا من السماء ولم ينبتوا من الأرض بيناك ليدي فديدي ناك كم بيساجد دي وناك ليدي بفديدي غير بل خرجوا من البيوت لهم آباء ولهم
azwaj beno mari babiraɓe beno mari modiɓɓe musidɓe tedduɓe haray ko ɓuri raɓɓidude haala kon hiɗen mari probléme ko regilte ka meɗen ɗo kon hino ɗuuɗi ko honde tuma regilirta nokku go'o ka suumaye ɗo e suumaye muɗum en ala hisude boneji en ala hisude boneji ɗin haray ɗum noon ɓeyden wattande hilla e programme ji suumaye on wiiɗen marɓe ɓen yo wallitoɓe alaɓe ɗum ɗon haray ko yamira ɗum ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo surtout ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray marɓe ɓe yo yurme ɓe alaɓe haray marɓe ɓe alaɓen kadi woni yondiniɓe ta sa neldama jaɓa wota fenu toroɗa dooma a teddata ko ɓuri hewde jonnaɗo si o torike jonnaɗo ko toye wo liiƴoto so jaɓa yedol ɗoluya hayru min yeddi sufla jonnugo no ɓuri jaɓa si hawri marɓe ɓe woni yurmeteɓe miskinaɓe ɓe woni yondiniɓe en wuura e jam teddinen kadi mawɓe meɗen ɓe wallenɓe ɓe Allah accidi e baabiraɓe mum ɓe mari ilol moola neniraɓe maɓɓe biro maɓɓe ɓe mari ilol baraji ka iwrata molanagol ko menen noon taw ɓe yumma mum baabe mum fof feƴƴini andi menen hande sa wi nenanma baabe men jiɓato est ce que men jibinano mawɓe jananɓe ɓen kadi siɗa mari surtout siɓɓe maɓe sa itti zakka waɗan siɓɓe maɓen ko yoni waɗi noon haray a itti zakka a jokki en ɗa ko ɗum wiyete silatu rahim kono a ittata sadaka tuttata wuro a ittata a jonnataɓe geɓal maɓɓe ngal a ɓeydantaɓe buy kadi ɗo wallata mawɓe mum ɓen ka sumayi yumma ma no fuuta ɓe nawwi ta ko kamɓe tallodata ɗon e wure mum kamɓe ɓe toolo ɓe ɓamo haa ɓe heɓa huntare ɓe jogii oto ɓe jogii rewɓe jalbirɓe wa biimiije jiwɓe moolanaɓe sagatale moolanaɗe ɓeeɗo fab pati muntano janngo fuuta matawa ko jiidirawo on e mawɗo on siyarda ɗon e wure maɓɓe toori maɗum e payanum maɓɓe foññe anane ɓe jaɓata wonde ga honɗo a yaw noon tawoyaɓe ɓanawo ga wudduma ira ɗon kadi en waɗa tambiye ɗum ɗon haray ko wanno noon kadi e ɓeyden kadi e wakkilade kadi janngugol alquran o janngugol alquran ko ɗum wonɗen arande ɗo wiɗen fadlu ramadan wa laylatul qadr jon noon ko fadlu ramadan o wonɗen ɓuccude seeɗa haray ramadan sayyidu shuhur fihi badu nuzul alquran ko e nder alquran ramadan ko woni koho lebbi ɗi ko e mayru woni ko fuɗɗa tipinede alquran wa huwa shahru ta'a wal qurba wal birri wal ihsan sumaye ko kañum wiyete lewru ɗoftare lewru ɓattagol e Allah lewru ɗiggere ɓe inni ko imma ko fi'ilul khayr aw husnul khuluqi moƴƴugol jikku ma gollugol ko moƴƴi ko non woni moƴƴagol wa shahrul maghfira war rahma war ridwan lewru hafranal ay lewru buumirdu bakkaɗo lewru yurmeendo lewru welaye fihi laylatul qadri allati hiya khayrun min alfi shahr no e mayru lewru jemma goto ɓurɗo lebbi wulure wa bihi yani awnul mu'mini ala amri dinihi ko nduɗo lewru wallinorta neɗɗo jurɗo e dow fiyake diina makko ba o talaba islahi duniya e ɗaɓɓugol kadi on enete honɗum e moƴƴugol aduna makko wa huwa mawsimun taksuru fihi munasabatu ijabati du'a ɗuɗo lewru ko ndu wiyete tereti ko ndu wiyete setto ka baraji awete ko on tigino wa'oya ma ɓoroya janngo ma tettoya munasabaji hawrondiɗe jabagol du'a
وقد ورد قمدي جولي في السنة النبوية السنة النبي ما يدل على فضل رمضان وفضل الصوم فيه من ذلك ما يلي بإني كنون برار ليو سوما بولا هو عندنا كتوا سوما يكون فورات إن وولي وبورتا أولا الدعاء عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله رواه أحمد في مسند والترمذي في سنن دعاء قول نجي أي بره دعاء قول سوما si ayi lewru nayo e way Allah tawni men ka tawni way ko du'a mo ko no wodi ko adi dum taw Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah du'a da on to na watta non Allah tawni la ka tawna ko fi haray no jeya e bure alquran be bure sumaye سيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة رواه الطبراني في الكبير سوماي ko kanyu woni ko ho lebbidi nyami de juma ko kanyu woni ko ho nyalaade sinno jiabe Allah be nanduno moƴƴere ko woni e duudo lewru be yelatono hitande foy woni suumay تاتي ابو رمضان سادسا واذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه نكوكو ابواب السماء وغلقت ابواب النار نكوكو ابواب النيران وصفدت الشياطين نكوكو وغلت الشياطين رواه البخاري ومسلم ثم يسيري الله ودنا جولbe be piji nda gogo uddita dame aljanna den fo ba ferma dame yite den fo soka hayora ken kolma seytanuji din hadithon kadi fi gimmati sihha andi Shaykh Albani benata ta lingol ma fi sahihai haray arabu be tahsilul hasil abathun wodingol ko woda nenete ko fi jidaru seytanuji din kolbe ko duyoton talibabe seytane buyi islamu hettinol nay as-salawatul khamsu والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم جل دنجوي فانا هاي الانسرا هاي فترو هاي جي ها سبا كوكوني حق ديجي دون كدي جوي وبتوجي دين مونتاي بكاتوجي تسوكي دين سيتاوي جانا دين tubantede den wodditama wujjugol den fenugol den nyougol den nyamugol riba yargol bere en wani on nete hedagol music di wete al kabairu konon kadi juma ha e juma den hakkudere don kadi de jumare de nyama idum do ramadan ila ramadan sana kamila don kadi hakkunde o ya ramadan rawani ko wadi si Allah tawni ma ramadan do mijiti o ya jomiro wani koko ni hakula rewbe bortibe miziki honko dirgol e piji harmudi moyida de ko yida wono borti hala bi muamali bortade guri mungi muamali bortade dolo mum huttoydo hore mum o amata bortade dolo mum hande dolo ke jiwo e soketi wol nilon e dolo kum bobo mo lewru so lili dama e boggola sendidirta bodi yoni ko ene worbe be duwa sodane de gudde ko haddo ba be ko haddi do udere bornido jiwo moyida ama di pantalo ko jowo wattata ko jeddo itta ko hakke ko biji fitna e baynen e wuri zaman karewbe watta tube jiwo wada pantalo Odo ay ene taw jibol du melo hulitka men do tawawa nokkeligo yo ande mi sha ko ni muskilaji hebuno kala ka mo ere ba to kala mabbe yete kala kadi ka bona ba to kala ma dum do fo yubda on bedo si tawi joni neddo tawi on nenete e chonchol ko kanyu wanno sendu no banu adama e kulle de joni on nenete ayado sonna jona di hijabu kamid wadi gang e sokke dai fedando makko iyata iya mardo dire jomo pantalo jankari ko jiwando e bi bakke rawani ko jiwa he atre do na biwara e bani dum do kampo hersadi nene makko no wadi jilbabu kamid
kanko hay tigga hono yalti do tigga benna ko tigga escour wobbe na tigga poem mor tigga o foroje de ngandi nodi aro he haado ara ko haka balaje de ko itti tigga hoy denna boji e peeraji ara dum no junko turunni baawo gasa ya sikkay waare hudo puttini gitte de ngawa e wabije tiri dum hono enete dum andari jilbabu biido yani fitnaaji din fop no yaltiti ono no jettino hino wadi paddo cekke no cionko ciankanno no wowla no fetta dow de jogi telephone wi no saa hande fala do tana woko jamaaji din o tindo to mawdo accan sa fotti e mabbe kalawol ko an selata de naadu mena borto haray fa seytane no jon ben do foppa yeydo jaka be no anduno alla be fa dabbo yitti gaho yudini na hoy awa tigi on nende non be jammide afama tapiji din fop ramadan jowi e bure ramadan kullu amali ibn adam yudaafu alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin qala allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi بيدع شهوته وطعامه من أجل لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم في صحيح هذا حديث دو هاray buray naftorde mawdu on katako kalanneten do nanobe arabu ade wata firde fu be ni tun golle banu adama fu Allahu on ko kanko je mana jonnay goddo yobam si wona korka kan don kare mo'idino wi'a ko sappo mi wotere ha sappo ha temedde jeddi amma korka ngallawi ko min jeeyka ko min horana wodino dum nane ko min yobataka o indi wono wodani horudo weltareji di weltare fewndo o tajata e weltare sango hawre jom wallahi ko sansagol barngol hundu ko horudo akramakumullah uri urude ka Allah edi yani urangol mis sadisan pure ramadan man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanb iman ko kanyu woni ngesa kala mo ireji rawahu bukhari kala dari nafi sumay madum wadi qiyamul layl tamu gondini watte himo hooli baraji din ka Allah hettorot ya fantemo buumantemo dendangal bakatuji makko ko ardi konon kadi be wi man ahya layali bi salati tarawih aw ghayriha bi qiyamil layl bizikri wal istighfar wa tilawati alquran tasdiqan lima wa'ada Allah lima wa'adahu Allah ala dhalika min ajrin محتسبا ومدخرا أجره عند الله تعالى يعني لا غير بخلوص عمله لله لم يشرك به غيره غفرت له ذنوبه غير حقوق العباد فتتوقف على إبراء الذمة أو المسامحة فكذلك نقول بهولي وانا julugol tarawih nafilon julugol qiyamul layl jangugol alquran e jantagol inde Allah e wargol istighfar tamo gongini ko Allah fodi ko mojjere mudum e joddi tamo konti di baraji don ka Allah mari wona honne teta ko inna Allah ta'ala la ghayra tawahimo labbini golle makko den o kafida e Allah e golle den o shirkana Allah e golle den hay hunde dunubaji ghufirat lahu dunub ya fantamo dunubaji makko den ghayra huquqil liba wona haqqeji jiabe di jogani na da yimbe da wujjuno da detununo da yawtinno kerol da adno bay maro goddo jemma ka lewru da wujjuno gertogal da wujjuno dammol goddo da wujjuno mbewa goddo e baali goddo ma nagge goddo dun don aray ko be yoba dande ma de rindande potto ma toro damo yafo nonnon don tora goddo ko mi wujjuno on nyale mi do artiri do coggo magge ben yo ko nullandi men dingira ko min jaatino be ngumo on maji o mo yo dana mere bibbe ambe fo nanda dum mi anda non tigi gardata kono do kan do yo eto do musamaha ibrahim azimma jetati e jedda fan e dumani ke jego jetati jedidi ma ben sabian an salman radhiyallahu anhu yataba ben falama jalbe qala jente salman kawirani wala yuk salman al-farisi buriye ko
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام الليل تطوعا من تقرب فيه بخصلة منه من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه بشرى لكم أيها الصائمون والله تويد سوما يكون نعمة حيث أمر لقمة العيش سلمان الفارسي وي خطبين من نلاب صلى الله عليه وسلم هنا كو ما كنوكو تاي كو نيالال ساكيتورال e sabbordu suume be maaki ko ono yo yimbe gomdi dowdini on lewru mawnundu hebbinandu barke lewru do andanda hoore ma no mayru jemma goto burdo lebbi wulure dum ko duubi 93 goddum lewru Allah wadi horugol du faridda daragol jemma juula naafilo kala battordo e mayru Allah gebum immorde moƴƴere haray waay wasi ko faridda o tot kala moƴƴere gotum ko wadda fewdo don wasi ko faridda tottuda fi ma siwaw ko hina e sumay wa man adda farida e hino do welo gon ka buri wonde do kala tottudo faridda goto fi e sumay ittugol sadaga ko faridda juulugol ko faridda yani yamirgol ko moƴƴi hada ko boni jangugol alqur'ana dido fot waay wasi ko fariddaji 90 fi ma siwa dum wadi karama ko be buyno rerdini ittugol zakka e sumay ko imam buudu kala wade buudi 70 ma hitande den sowe kitale 70 de da heba do kitale 70 di itade zakka dum ara hay sarono no buudi ara yangi kede haray beto den seda ahammu al ahdath at tarikhiyah al waqi'a fi ramadan wadi wobbe no yide sumaye ko fowto fi jugol lido en damo waado dano wa fuya andi fuyaari ko nyallo danade wala fejade nyalbi yimbe be dana gol nyalor makko puindan de hino tongo be nata kon gaylula kono gaylula ko fowtini dum bandu non dano dawa e diesel ka juulu da subada wadde goddum ha e diesel dano da sikka non o sunna don julla ben jabay dana gol e diesel on sunna don misikka be wadai anda non hada isi non vaske don no metti gaylula kono neddo dano tolu hande mi andare sumaye few da do andude sumaye de walo yiltodira wa boddide luba e hakkude yiltodira don haytari fonsenino otta do asikai ya sodo e kasange o maya jon kalmo ko be piiji didi ko de ya no hulbini tatawono ko yimo neddo datin kino to wala ko korka ka menen hori no datin kino benno nande e yingo ene du hollugol jalada holludo do pito jetta piije di gayna tayna asikatami do hori akhi hori do no du'a settude mo hora sahana barakallahu fikum haray ko buri rabbidude hala sumaye na lewru fofere na lewru ngamer wana lewru puindan jente ahammul ahdath at-tarikhiyah al-waqi'ah fi ramadan ko buri himmude piiji waddi tarikha yankoji waddi dinga ramadan inna ahamma hadath fi ramadan huwa nuzul al-quran al-karim tipagol al-quran al-karim fi ramadan fi laylati al-khamis wal-20 jamma jamma no gay e jawab ndo gano himmi juldo qur'an hi andi ko e suma yendu tippina e jemmare honde nyande jeluno no gay e joyi sumay thumma waqa'at ahdath tarikhiyya fasila kubra fi shahri ramadan refti piji go kadi wadi tawa ko tarikha yankoji sendindirdi tippagol alquran e ardi bawo don di mawnudi e lewru sumaye tadullu no tindina ala anna al-islam yuqaddiru al-umura haqqa qadriha islam on efa fi akuji din haqqe e bugolde wa anna shi'ara as-sawmi huwa
القوة والجهاد والعمل وندما أوا يعني كو سينيال ما ويما ديكور كاكان هو يعني هو القوة كدو وني هوندو وني دولدن etinna gongol e gollu gongol la do'fu wana do inkinare de wal hurubu e dogugol min al amal wal futuru e tajindirgol golle wal kasali e ngamelo wa dalilu ma naqulu dalil ko wonde wodon hadhihi al ahdath al kubra dido piji waddi budi e mawdi hiya waqa'at fi ramadan wa naktafi bi dhikriha aw ashhariha iden yonni tora jantagol yoga e majji ma ko buri lollude e majji kon awalan ma'arakatu badril kubra andi ko sattede no ma'arakat komba badri burdo mawnude wa hiya yawmul furqan wa nyalande sendidirgol alladhi farraqa Allah fihi bayna al-haqq wal batil dun sanari suratu anfal atawa dum labbina do surtout sanati ka tafsiruji na'am haray den don den marakatu al-badr al-kubra waqa'at fi ramadan fantasara fihi al-islam foliyam den nyalande don islam والمعركة حدثت في يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة هيتاد دمره eba nyalande juma e sumaye hitande dimmere nyalande juma sappo e jeedi di sumaye nyalande juma sappo e jeedi sumaye ramadana hitande dimmere fergunela qala Allah ta'ala laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ay qalila fattaqullaha la'allakum tashkurun gomdi Allah walli non badin tay adilla na hoybe de ko on fandube ko on be duuda on marajo goranjo on marajo baaji on maraja mawi hule Allah bela jo on yetta Allah ibn Abbas radiyallahu anhu ma turjumanul Qur'an o wi kanko kadi ko domain makko onni wa kanat yawmul jumu'ati as-17 min shahri ramadan idan Abdullah ibn Abbas confirmani en sappo e jeedidi dum hawri nyande juma e sumaye badiri wanno wa fiha utila fir'aunul umma ay hadhihi al umma ko enden don honete awa nyajumare warano fir'aunan dedo mofte Abu Jahal lanatullahi alayhi akbaru a'da'il islam wa akbaru a'da'ir rasul purdo mawnude naga purdo anyude islam purdo mawnude aybe islam purdo mawnude aybe nela dum do ko sumaye wan fatu makkah ثانيا احداث التاريخيه الواقعه في رمضان وهو الفتح الاكبر لقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا حدث ايضا في يوم الجمعه في 20 او 21 من رمضان من السنه 8 للهجره لو كدي فتح مكه كو وانو كو سوماي nyande juma e nogay sumaye ma nogay ego shakarawi ثالثا ايضا احداث التاريخيه الواقعه في رمضان وقعت بعض احداث غزوه تبوك يوغا كدي epiji geruji tabuka fi ramadana sanatu 9 lilhijra hitande jena yabere wa fi ramadana kanat ma'rakatu alqadisiyya odo ma'raka kadi alqadisiyya ko ramadan wa kadhalika aidan rabi'an nayun intashara alislam fi alyaman في السنة 10 hitande sapabere في رمضان وارسل النبي علي بن ابي طالب رضي الله عنه على راس سريه الى اليمن وحمل معه كتابا اليه do kadi kanelado yaman do nenete islamu fulu no yaman hitande sapabere kanelado nelno do sayna ali wimo e hore jama habobe be nelado tawaka e mo wiete sariya tay mo wondi e letter nabetedo kamabbe wakadhalika aidan الأحداث التاريخية هدم خالد بن وليد ل5 بقين من رمضان في السنة 8 البيت الذي كانت تؤبد فيه الأزة في نخلة وهكذا أحدث فإني وقد يربنون السود خالد بن وليد يانو يربنون السود
onenete tayno heddani suuma e balde joyi nyande no gayjo ramadan sayni li 50 baqina min ramadan ay 25 fi sanati thamina hitande jeta tabere suudu ndundu tawata latino ke no rewe mayru ko wete uzza nokura no we nakhla we bambeto ma kosa ma sinjuru ma dum on kindia ma ona kindia on nete labe tayeb wa hakada ahdathat kuni be inni Khalid ibn Walid andi don dono eskadoro nyentanto nokure ka durogu yeyo te Khalid ibn Walid kadi suudu sanamuru no rewete no o huuli ha taynun no heddani sumaye balde joyi o nyenti o yayi o lancho yudun suudu ka saname wi wietengi uzangi rewete no don haray ko hiketen do ko surutu wujub asiyam jonniten haray mikoro on inshallah dum kadi ko seeda ngappiteten jani on nete wawata rewde dum do fo wadino on nete karamako be ama ko hay ko di ko ya subu ha winda beri ko gaynta kon terto da defte den tawa haramadi on ma yahtaju an yuktaba bali be inni ma yuhfadu yunsa walakin ma yuktabu madha yabqa haray be holli wonde ma ka gayni tagol meden shurut wujub asiya dono ko tobbe jane den turewe tengem sartiji waddagol hoor gongol juldo no hani andude ishtarata al-fuqaha li wujub as-sawm shurutan 5 yani karamuko be ben shartini shartiji jul awalan al-islam thaniyan al-bulugh thalithan al-aql khamisan al-qudrat رابعا القدرة خامسا الصحة هري ديدو غون تاغو وون غول جول الاسلام خرج هناك من الكافر امر الكافر كمردود لا يصح صوم الكافر بحال ولو مرتدا حيث مرتد نندو البلوغ فيكم تسكن لا يجب الصوم على السبيل لازم توجه الخطاب التكليف والواسقول fewtutugol ewnandu fawan nenden e mabbe bi adamil ahliyati di samsabu wasugol hamdugol mabbe horugol digo min gawdihi hani di gawdi sallallahu alaihi wasallam rufi al qalam min thalatha as-sabiyyu yani anis-sabiyyu hatta yablugha wa anil majnun hatta yafiqa wa anin na'im hatta yastayqiza wal aqlu bani al aqlu manat التكاليف ها إلى ده وني وين غورد فاوندر فلا يجب الصوم على المجنون ومغمى عليه وسكران كل ورغا سيون دي ميجي كادي دورو غدا او فيتني ورا يو تي ها إلى ka فاوند de yotor fetudo e fadda do ene do sularuji be do kadi korka fawaki dum wadi non andaru fi al-qalam salas an sabi tayabluga wa anil majnun tayafiqa wa anin na'im hatta yasayida faman zala aqluhu ghayra mukhatab aray kalamu haqqil mun den iwi aray ghayru mukhatab bi samara wa yunraka o yamiraka korka yani fi hali zawal aqli kala di konon aray al qudrat hatta gongol wani non be inni al sihat ma seddu gongol min al marad wa fala yajibu sawmu ala al marid aray korka wadda ki neddo nawnu don wal musafir neddo vaya sergio sitawi vaya son tampinay wajibu alayhim alqada'u in aftara ijma'an sikambe dido beta'i wayasifu sawmuhuma nasalla korka mabbe dido insama sibe hori wa dalilu qawluhu ta'ala ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yani ila akhiri al-aya babe ustasi jidi hunjaki din ko ila akhiril aya ila akhiril hadith onara wato nange surut sihhati saw do ne darade sartiji sellugol korka kan ishtarata al-hanafiyatu taib haray inshallah en jantoto tobbe nenete den tum firogol ala haray surut sihhati saw haray karamako be wobbe no wi surut sihhati saw an-niyyatu wat-tahara min al-hayd wobbe kadi wi on arba al-islam wal
والعقل والنقاء من الحيض والنفساء. فكذلك اشترط الحنابلة ثلاثة هي الإسلام والنية والطهارة. كذلك هناك شروط آخر وهو تبييت النية يعني إيقاعها ليلا وهو شرط متفق عليه. aray ko di do sartiji go on taho anenete annuye gon jemma ko wanono wonugol neddo laabudo siko sonnajo o wanono wonugol neddo juldo arana kefero ko wonno won neddo selludo arana nyawdo ara inshallah be holli wabutu men o yoni ko non tigile woniri aray e nyala de aro yo de go ma yufsidu sawm wa ma la yufsidu wa ma yujibu al-qada wal kafara wa ma la yujibu al-kafara wa yujibu al-qada non kadi haray yewtere ko yewtante na ko winda kon fo haalete en tiga na huma didin fo hirsete inshallah. aqulu ma tasma'un hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جل بهاي يتي الله سبحانه وتعالى تودد ندو نيالande hewta ngal o tummoniral ngal tawata ko bedo kanko e men woni ko anditini en dido makuji yeddudi makuji labadi di tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko manti di wana enen jobira don dalino wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ala laba kongol ha hewti ma ala bu labede kongol ha hewti on dari don noddana Allah subhanahu wa ta'ala yilto kadi o huwa ko moƴƴi o ɓangina ko jeyaɗo julɓe ɓen. ɗum waɗi harayi enen e wawata mantude sifa ɗiɗo makuji wonande sifa ɓeɗo karmakoɓe men ɓe tawata kadi ko e nde ɗo lowre woni ko gelɗen anduɗen ɓe. ko ɗum waɗi ɗo harayi toɗɗano ɓe yo waɗu taliq no gasara ko nganto ɓe jogi e sentike haray ɗo en wawata heɓude ɗo taliq ko waɗi noon tigi tigi bewkoɓe makko ɓe laɓɓini pos tan on kadi pooɗike mi tan inaki ko tawata hino niɓɓiti hino e nder koɓe makko ɗo sina hara ko lande joli waɗe ha tarante jarne jama on bete on naɓe ha tarante on o minute ji sappo ɗo naɓe ha tarante par ce que ko 40 on tuma mawɓe juuliden ɗen jonno yewadi minute karama ko men gano ka kadi inchallah ba on nete ɓe man hay so jarnugol jama on ɓe gollitir ko yewta ko gasi haray en weltanike fahin karama ko en jarni jama on fof en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo nafir en maako on o newnan en kadi kala ko woldi e muɗum e sawaba gollitiren wasken baraji muɗum ara yeru ko maka ɗo kon fof ko ɓe maka kon ko yowoniri e korka toɓɓe ko ɓe jogi kon fof wawata heƴude ɗo no ɓe makini noon kadi ko suɓugol ko karam koɓe windi yeru ko oti hatol jini kon na ɗo ha otigiri lanna ko ɗum waɗi hara yiɗen ɓeydodira wasoydira enen ɗo fof wata ɓe wonirni yen ɓurtu wakkilade e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal wata en ƴettu diina kam fof waɗen diina bayana wata en ƴettu diina kam fof waɗen diina landagol hino anda goɗɗon o jangata ha o yawta landagol ma ha o yawta wi'ugol mi yahay mi heɗo bayana kono fodi ndeno goɗɗo yahaka bayana fodi ndeno goɗɗo lando tawa bete hino woodi ko andi hino woodi ko jangi no woodi ko jilɓani kono so tawi hay fuyi kanko ko haaka o nani wo ko ɗum ɗon ara ɗum ɗon kadi faɗɗa e hawrude ɓe makani en ɗo toɓɓe heewɓe e tawata toɓɓere nde yurriɗa o a wi'e ko nden ɗon toɓɓere ɓuri marde nafa ha hewti toɓɓe buyi ɗe ɓe jantaki heƴaali ginandema e bonna e ɗi korka e ko nandi e mum kono inchallah no ɓe makiri noon ñande Allah subhanahu wa ta'ala newnoy wo ɗum ɗon kañum kadi ɓe waɗanoye en
maasi ko woɓɓe goo kadi Allah arsi ko en ko waɗana en ɗum noon kadi haray ella wo ala inchallah. haray no wirnoɗe naane ni ɗen anndi wono nde yewtere ɗo nde feƴƴude e nokkeeli buy e aduna on mi fuɗɗora ka radio Fouta haray na publistugol min on ko min woni représente ɗo radio Fouta on gilandema Sénégal naɓi telen ton. haray ɗen anndi kadi relation molanaɗo mo nde juulirde jogori e radio Fouta on. en anndi docteur Amadou Wuri dars Mouhamadou Wuri Bari darsu maɓɓe waɗayde ɗo e ala on ɗum ko wona ɗum e feƴƴinede ka radio Fouta minen ngara meɗen Dakar hiɗen jokkodira e makko e programme ji hedditiɗi goo ɗo kadi e yii buy ɓe tawata tawama ɗo wonɓe feƴƴinde e nokkeeli heewɗi ɗum ɗo fof ko nemaji ɗi yettirten Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗoytugol ngantoji ɗin hino iwa tum ko goɗɗo lamitoroya ko ɗum ɗo hanno mi janga ko ɗum ɗo hanno mi faama diina an kan ko ɗum ɗo hanno mi hutora mi andano ɗum ɗo e ɗum ɗo fof hino ñortade iwa. mi sikki ɗo Cheikh ɓaaray lande ɗiɗi no ari ɗo mi anda sen ƴettayɗen ɗon e nder woɓɓutu heddiɗo ɗo haray pooɗani fof ronka haray lande ɗe inchallahu no watta e juuɗe karamokoɓe kala faalaɗo landade kibarul ulama en yandi landoɗen ɓen ɗon ɓahiɗen wondi e maɓɓe ɓe kosi tawi ɓe fof ɓe feƴƴini ma ɓe fof ɓe yeehi ɓe yiltitatako laggi no kuɗay on tuma noon simen jaabo lande amma jabagol lande ɗe e fi haqqi tahlil wa tahrim ma takfir ma ko nanditata ɗi masalaji jani natrukuha li hayati kibari ulama aw li kibari ulama yani tawgol ko ɗum woni qa'ida ko ɗum ɗo woni ɗon amma binisbati ana mi waɗi ko mi waawi kon min ko waɗugol muhadara amma jabagol lande ɗen haray groupe docteur Mouhamadou Wuri en e Sabakar Ndiare en Cheikh Oumar Bare en Oustad Mouhamadou Sow en karamokoɓe men attinoɓe seenade janngo e towɓe alluje ɓen haray ihtirama lahu e tawgo ko on woni tariqa on haray inchallahu haray si hawri on nenete e si hawrata e seytane accon on par ce que ko ɗum noon si minila jaabo ɗo mi ronki ko kamɓe mi yirtitoye mum jonnon men ɓe ma kay ko muyni pati ko angal nene jonnon haɗo kisa min angata ɗo na joni abbelanga mi yiɗo e docteur noddeɓe 628 awa on e nette awa 70 03 03 maɗum mi 620 52 28 28 tout ça Bakar Ndiaye noddeɓe on heɓay ko laaɗi ceerno salamu aleykum ko ɗum min waɗum ha ɗama hare ko wasi o ɗum goto ɗo honɗum wasi ɗon e fi o neldidiro hara ɗon ɗuman ɗon wala nalandal aɓe yumbitiɗo noon temmere kadi andi ɓenne ko temme niɓɓo e wotawa ñagaraɗana ɗo neldidi meɗen gon ɗo en yejjituno nane ka humtingol neldidiro meɗen muskilaji taho andi enen taho ko andidirɓe wo gollidirɓe wo maridirɓe sabuji wo neldinde nene Aisha kañum landano wondema ko honɗum ko hombo mi ɓuri hamdidude neldugo ɓenni ko man aqrabu minki mada baba ayeɗo goɗɗo no diwa ɗo miskinaɓe ɓilliɓe ha ngati hoore fintori hakke ko ɓe ɓilli ɓe hay e hunde on tigi defa ɗo miranji waɗa ha kofur pajarowa leewa yani lacciri e kosam wona siba ndiya huntare nane dimi ayata toon de on nene te futti ayata toon de on nene te toori ko hay sa yi toon toori a tawa e ndin ɗon sabat a suguloraji waɗi ko tewu ɗum woni kam hafe ɓe waɗa lacciri e kosam ɓe waɗa foññe ɓe waɗa rigala ɓe waɗa petit pois ɓe waɗa garan pois ɓe waɗa honene te pila ɓe waɗa kore ɓe waɗa kala ko watte ɓe ndaara addowo zi lagine ɓe nelda on zi no wawa ƴettugol ɗo tamaro yara Madina no yeeya ma ƴettugo soppa banana himum ka ɓaawo suudu buuma e paaniwal yara Sandaga Sandingere Dakar arayɗa herside bananaji ma ƴettanaɓa nde addowo zi lagine fo nde nelduɗa on kaase ɗiɗi zi miskinaɓe goo kañum andi no woodi ɓe netteɗo susata ɓen kamɓe taw ɓe yara e zi ha ɗum kamɓe sukkar nangataɓe waɗi hay teteki ɗi laaɓino poye ɓellere wo ala toon moodi tigi tigi on ɓe ko ɓe duwa neldede ka neldidiro ɗo ko yoɓidiro ɓeya kadi no yaade
be itti limobe spécial miranji din ko di jelu go di tati si be wadi no miranji nayi be yakari wada jeego be mari ran miranji je be wada sappo ndari ayay goddo no immo hamdallah mano immo diksi yahado ha kabele yahado ha sana yahado ha fasiya yahado ha bunturaya yahado ha gomboya no dabbita en yeddana uderdugol mo siddo magi do mun no dabbita kala jikali woni ka yani onelete be hewta be tawata feondo arabe fokkitino wadi be yaadu wado alansara ko e lawo futuro be dabbitude be yeta geje e nafilo arabe artude de do neldindire en watana hilla de do haqiqa no moƴƴi gono wodi do ko wadi ka sappo sakkito rasulumay adara e wonde ko kattada o ko kattada wonde ay dum goddo kadi no dumano haray no wodi wobbe kadi siko patorombe be neldi dum kadi ko envelope wattete ka ko puje habbe min mi andadi sadagaji do konno wietendi haray modi neldem burbe en battade be no wodi de mari mawbe nayebe de mari karamo ko be men teddube hakkunde meden ga taabe tawtindiri karamo ko yaga le du jetta misano be wonbe baawo do hermitinalbe sa Muhammadu basara do menen sa Muhammadu uri simanteri alla yurmebe men ko be fu ila nabote ka dasuma be tafsir 91 92 do konkaser do haray ha hande de wonde be do e ko hinabe do karamo ko men ben hayja duma wota andi enen do taw se jetti janno ko hamdi ndinde mo ko saako hummaro ko wi enen ko way go tun adum do yaltina nay mo dépense ma kanko ko dépense tun hatta tay ngo ko nyama tun ma njuri jormi mo marata haray yandi nelden miskinabe ben nelden be kono ko uri moƴƴude neldari neldube bu kala neldado do pa gawde mo natta pani kawte den fo kay nyiri no yurno nokkugo ma saku maro no tippine wo ma carton sukkar ma potiru birawo be wurende ko andi tawti ko ko be aneldunobe on do sukkar ko be aneldunobe on do maro ko be aneldunobe on do huntari ndi wallahi ajettugol 50,000 okka goddo o ya o soodo kilo jetati ma kilo jeddi maro ba ko dum Allah fewnindi nge fi mudu hari menen ko me yumorobe amen ari do 90 paquet sukkar selluwi moddo ko 400 francs fewndo do be wilan paquet sukkar ko jelu 15,000 ne mi anda si beydaki haray o sodoya deygu makko sikka ko kanko faggiti kono kanel dala o ko neldu do hitti kadi haray musibbe teddube sutura ala mawbe men maka en okkoran surran nyawlan surran haray en torodiri yandi saudi wallahi ben wa itude sadaka buudu hunti haali hendi do buudu wara yaaju mo huntike si afara ya ko pade no ay do nelda do goddo huntari ta ko pade be makko bentay ko dum ma ko duno e mu sa jetti do buudi nabi o andi wona ustaz on yafa dum dara si do duda ko be nelda o be nelda kambe kadi ba kala masalan ko si on tigi neldama wobbe kadi ara ko dum ay wonde be na sasa dokkere ay si toroto do ari ha yewti ma inni ame den ay la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko dum wadi haray do hiden torondiri be do kaka university be won ima wona be on Dakar ka doctor on nete sa kanko o ka doctor en woni doctor Madba en doctor Abubakar Ba en doctor Tahir woni don be wanda sana sane on don wala ko salisa be wanda sana sane kono be daw ko hay ustaz be yo daw ko woni newna na do daw gol wo ko mawbe nayebe parce que kawi amawdo no wakkili dabbere wo ay nay o leti harayo tardi andi mawbe mi wana do misal gota fi ka wakkila gol law ko walla tako mawbe julaabe wawbe kadi yewtere be nyallay moƴƴa sibe seno kono be tay fo no dari ka damal mabbe atti ala jen nyalli ala jen he kono nyalli ay dawo habbo goddo ko on nyalli no nebi ko min dawi sai mi abama mi dawno sai o mari o abbiga goddo on nyallu dare yewtere no labira mawbe nay sanani wade do hibe huyli do wota on findimbe do sina do hey kono hey en fo ko en lokate
haray ko law amma mawɓe nayi kam ya mawɗo no wakkili e ɗaɓɓere wo jam waso luttitaali na ɗum mawɗo ka saffa yeeso mawɗo ka janngugol alquran mawɗo ka jantagol inde Allah mawɗo ka tumbodiri diina ko ɗo wiyete mawɗo no wakkili haray en torondiri yande ka nerdugol ngol ndaaren ɓurɓe haton jinde ɓen mawɓe nayeɓe ɓen e miskinaɓe ɓen e sonnaɓe nisa al aramila hono enete sonnaɓe ɓe moodiɓe mum dépense ayno no feƴƴini hono enete ɓen ɗon kañum kadi neldugol ɓen ɗon kono ɗo hande mo sa tuggigo anaɓe ne sa ittani ɗiɗo ande a wonti tammo a luutodiri e maako nelaɗo ko an woni ala gonga nelaɗo maki man karraba an man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu kurbatan min kurabati yawmil qiyama an sa inni sa ittani goɗɗo ande onne Allah tigi wi walla bi ayyadaka onenete bi nasrihi wa bil mu'minin holli ɗon jaka al insanu la yatakammalu bi nafsi innama yatakammalu bi ghayri ina ɗum mo Allah walli on ɗum on ɗaɓɓata bil mu'minin kono hoɗilli yandi wallidiren si goɗɗo kadi okkorima huntari haray on tigi jaɓu ƴetta huntari mundi kañum kadi jonna goɗɗo goo haray ka neldidiro iɗen hani darude ɗon toɓɓe ɗen inchallahu ko honno neldidirirten haray e wiyaal kono nelden ko sa daari ɗo enveloppe ɗo anabi a jonni ɗo tokora ma anabi a jonni ɗo satma sali ma sayko on nennete majjo min si on neldaka na min de min mi wowla ko mi taalayo on nennete haray a surroto a hewte ay taw nde ñande a absiray kufne ma andi min ni no nani mo liɓata dépense ko ga hippoto kufne ma par ce que